So now I will teach you guys how to buzzing your tray bila barang-barang ada atas ni. Okay? You jangan letak yang berat ni, contoh macam ni kan. Yang ni yang berat is this one, right? Jangan letak kat ujung ni. Sebab letak kat ujung, bila you angkat, it will fall down. Alright? So the heavy one, put near to your hand. Alright? And then this one, okay. Lagi satu, nampak? Water pitcher ni dia tinggi, betul? Dia tinggi. Kalau boleh, elakkan letak kat ujung-ujung ni. Sebab ini kalau jatuh memang pom terus jatuh. So this one near to you. Okay? So this one you have to angkat and carry. Okay, sama juga step dia. Alright? Tolak. Okay, and carry. Relax je. Dia tak akan jatuh. Ini kalau dia terjatuh pun you sempat tangkap ni. Faham tak? So that's why saya tak sarankan you all letak ni kat ujung. Faham? So you bawa. Okay, relax je jawab. Alright, nampak tak? Saya pegang tak? Saya tak pegang sebab saya dah biasa. So you all kalau tak biasa boleh pegang lah. Alright? So saya nak you all biasakan diri. Okay, so nak letak sama juga. Tunduk sampai you rasa dia punya tu, tolak. Simple. Okay, boleh? So sekarang saya nak semua buat. Saya nak tengok you all boleh buat ke tak. Alright? Okay, go.